Hello, na kan nam pite so se na bon chavin tuni chikachnan kan lem so kai kinuwin tuni kho a tuni sim gate December 2024 ni hla a pa chom phat ni kholim kit na diu chu hi a hele Kuki-zo te zo sin ipo na diu hi lo a hele inga lel jing ha che iti le Elamkai ho chai khat na to Khom diu ham mi lo a hele khat na hung ding Khom diu ham ti chu inga lel jing hin chu banga chun tuni hla pha nen che zan hin kho ni sim sigi December 2024 ni chun COTU Committee on Tribals Union Sadar Hill man host a ballin je Kuki-zo council je noiya he general body meeting anomin je Kuki-zo te zo semun tina Elamkai ine ho je sun chu je Kuki-zo council je noiya chun meeting an ne yovin je ne naw cha nyaw khat point ni point to men se Khom no hintin masa penin kachina la he tha ni I like share subscribe hin bol pi hai hin lang tun agenda ho chana se pan taw te heje tun kho sim gate December 2024 ni news ho ga kimudung zuya en se Khom do hintin so so he enong news na bo kin la hin hijong le atam zo hen news khat chu mi zo sen ivet jing theu hi lo ji na chu channel chom ma ko na en mu ji hi ji na chu ke channel la ko na news ta ko na na mu lo lai khau hi ai le ti a chu in sei du hin tin hin sei pan leo hen ji Kuki-zo council noiya hi Elamkai si hi IDLF hin COTU hi ta ten le Kuki in pi Sadar Hill ta hoilan la yung Elamkai ho he Kuki-zo council general body meeting na nei noi wa chu khana na to Khom wa he che na to Khom na wa chu agenda ho chu Phabep na sei Khom tin apat na pe na chu he che SA thu a he ga sei Khom na han separate administration thu dola hi nationwide rally umding hi ti thu jong na sei mo chun hills mozo YouTube channel la hang emu du hin emu lo lai amon le bet thiu hin tin a video hong la chu min ken wang video hin koi thei te pong ka tin separate administration thu dola hi je Elamkai ho in meeting na nei na wa agenda na sei na wa che je SA thu dola nationwide rally boldin ti yong hil na kho wa hin na tulut na nei win cha Phabep na sei na wa chu pat na pen hai ta NCSA thu dola hi nationwide rally chi ding ti hin iti ni hung ding ham wang chu proof an bo he lai an sei te lai win yo nong an sei thilo lai do hin tin ani na agenda ni na an sei wa hi chi meeting an bol wa Elamkai hovin mol nom Sadar Hills mol noma COTU in host abola je Kuki-zo council general body meeting anom na Elamkai ho tulut chu khat chu ken na ki ho na wa agenda ani na khat chu hi ki na hi ale Manipur tilo adang North East State chief minister na CM ho ki mu pi ding ti ong mo chun na ki ho wa hin chong chu tulut khat na hin se bang wa cha Manipur de tolpu tailo he North East sunga chief minister ho he ki mu pi ding ti ong cha to go aneu hin tin imabano he hon jong Elamkai ho kita lung len ta le pathin sunga lampi masot theina di ho no taw na gel do tin Elamkai ong han san ne yuwa lung tu mol so na devin mo ho jong ki modem dem po hitin tu lai he action sang hai votes in na votes a hello sei tho a he thu pi ma jong action na to do an min nungol pa bo na ti in action a cho hi tin chi bang nge chin tu ni Elamkai ho yong hi pen mang cha lung thim mang cha lo mang cha mon to na to go ne he ai ho no mo dem po tin etin taw nan gel do jing te tiong te ga khet sa ki hin tin tun athum na se ga se ki le ni chi tu masanga MST bus service kiti district nga hete a inter district nga thai sa ding ti je de tolpu mai lai chief minister bu de taw te na Manipur CM and Singin
MST bus service hondo na niya je interstate hello interdistrict nga aimite la ati mahola ati milong la ati ti ato thaisa ding nei na to gon jong he ade lo nawang sadar hill Kuki in pinong ana phundo na chungchonin hichi general body meeting Kuki-zo council COTU host and bol noiya Elamkai ho na ke ho nawa thlut khat dong cho hin thum na ga mo agenda na neo chong cho hin mo sei nawa cho hi ai hichi MST bus jong hi sliding sliding hi ayong ki pom loading chumala do dal na ki bolding ti thu hung jong le mo hin ka dei pove ka do dal ve ti na ang cha hichi agenda thum na chan na chong cha na nei win a he atun sa pana chom cha in sei Khom ju Kuki-zo council general body meeting Elamkai hoven chu Chadar Hills mall noma COTU host bon na noiya ana nei meeting agenda Phabep chu in sei Khom chu chan chu hitan tin ngay no mo wa hi a rin se nin comment ng bol hin lunggel jo Elamkai ho ding hin yong tau pi hitin Elamkai ho chung chang thu i ti lunggel nei wam ti yong comment lang hin seu hitin ki ho hitin comment ti chu hin tin nin hla pa na tu so hin ngai zo sin bon chawin ki pa thu sen chan chu tan tin bon chawin mang pha